Ole hey in Athiela Interbranch Athiel District Interbranch Football Tournament om dona pakhat na hian cheng sing sari le bong chal an dong dona ya tun tha hi in thlai kha tha hi me nia zuna hian tran dona hey bong en kol tu turte lain rom han lok to hey champion rile bong en kol tala in tin nge cho ison piang ta kayang I kayang a khoi lai velang choi choi kan mo la ka zu thang a chuan I feel thanga at tam na lai bi ko me a to tam lai vi lo kha khoi zel line I thai tur ni khoi zel tin nge khoi zel ha in committee han in rel dang ha han soi doctor high school a thanga nga ka te in chakha chuan khoi zelan a kai ve ngem ai kai lo bang ha se na ba chal su kai zo lo bang ma se mo na thial tangin ro pui thleng kha I kai thleng the don mi nang mai in na tel tan tu ka kai ma so je la I na tel thil tlang til tang te na kai ma chun ke bang zo tu ka kayang le bong kha khoyang e dai du ber lai na nge to do no tang pe nga nge ta du le khoi zel ta kom tha po kon darem dio si a so je te in thang chu kal dan tur po mo wa na ti nge ma se khoi zel en bong chom na se so ki chu ama hian thak ling zo ka mo a da na tu po si lo ya son se te ni jo bong ta tam na lai te chuan rama e tamolo ni le I pui len hu na nge nge ni tum ber fireman na fireman a bong pu ni tum lo mi bong pu chu hlok do sin bong te sor I sor nga I kai chok mi thin zo nga tain bong an navy bong an navy ngai lo mi zo no pa kaya nga ak ngal pot te tu